que se llama arufu da hatu garífuna si dije tulau tanishigu suada na saminaru kala wadug bailu mafaidiru la garífuna do abageti hanarita gu luagu ahin la waha golu bai garina gu daga veyu le ugunye bai garinha ga digidi wa garífuna wiwa wamuti wanishi gulabu wagulendu subuseti luagu tina wadeng de won kai garina gu lila lira anire labuga abadasi wairiti hadugu wayunagu hadugu hawa bage banya luga yara baila mafaidiru wamani wanishi luga yara baila awaha gwala agdahe awiwa dai daga veyule ugunyebe ati wagia ka wadugu bai hawagu hanyubi banya warigi wadige gwa woba wagu digi gwa wagia wanaga gion aba warihine irahanyu aba warihine nibura itinya feidi hamali la hanishiku mayenga dihanya lu wanyenye feidi hamawa yumeila madere bugu hanya lida wanishigu hisi ati hamuga funa hanishigu hon gama lumo mege itinya larufu da honi wa hon mege itinya hafurenderu mege itinya ginye lu wayanu ha hon luagu lisudini luga yara baila panta hamala wa hanishigu ligelu baiti ni duhenyu samina wama kabala asuseda lida mesun wageira lida mesun hegeira garinagu fiyu meiru mulari gele aha wamadugu ni kata luga yara baila wasgagudu ni irisi ni lehon irahu ni habu ni bureti hagia ya lamu ga meve yule uwa gilibe asgagudu hon halumanya hayebi harige italia ni shiguni duhanyu sugaguda waguti luga yara baila mafeidirula wabaru wagwa wama idera gwa wama woni wagwa gayara lamuga mafeidirula garífuna do dire saragu luchu wawagu usie tu waluga wala baila lagamo da hunu wa garífuna. Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Isabel Flores Huití. Soy oriundo de la comunidad de San Antonio y venimos para poder contribuir con ustedes porque existe entre nosotros una gran preocupación por el rescate y el conocimiento de nuestra identidad. Carita con